Ndagusuhuje kandi nkwifuriza ikaze, nkwifuriza kugubwa neza, umugoroba mwiza, umugoroba w'umugisha kuri wowe wakanze subscribe, nawe wakoze like. Iyi ni Reyo yawe, Reyo yanjye, Reyo yacu. Nkuko bisanzwe tugarutse n'amakuru menshi mu ikipe ya Rayonsports, ari naho twibanda. Tarasiferi zikomeje kugenda zivuza ubuhuha hano mu rw'imisozi igihumbi. Ikipe ya Rayonsports ikomeje kugenda yiharira isoko ry'u Rwanda. Umutoza wungirije mu ikipe ya Rayonsports amaze kuba asesekara hano ku kibuga cya Kigali i Kanombe. Uyu munsi ikipe ya Rayonsports ikaba yamaze kuba igenda isinyisha umusore w'umukongomani ugiye kujya ataha izamu, dore ko ari rutahizamu watsinze ibitego 15 hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri uyu mugoroba ubuyobozi bw'ikipe ya Rayonsports bwamaze kugenda bushyira ahagaragara uyu mugabo. Kanda like ukande subscribe kugira ngo tubashe kubana mu kiganiro cyacu cy'imikino hano kuri Reyo yawe. Ukanze subscribe uba nawe utweretse ko uri umuntu w'agaciro kandi tugomba kugukorera nk'uko bikwiriye. Ni Reyo yacu, Reyo yawe, Reyo yanjye. Kuri Rayonsports tugomba kwibandaho, tuvuga amakuru yaho, tukagiyaganiraho kugira ngo twubake umusanzu wa Rayonsports twifuza. Ubururu bwacu, agaciro kacu, niyo siroga kuri ubu. Icyumweru cy'abareyo cyatangijwe ku munsi w'ejo. Rayonsports aribwo yatangizaga ubururu bwacu, agaciro kacu. Ngire ngo nugukanda akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri 02 ibihumbi 8, ubundi ugashyiraho inkunga yawe tukagenda twubaka Murera. Uhereye ku gihumbi washyiraho ashoboka yose kugira ngo tubashe gufasha ikipe yawe, ubururu bwawe, agaciro kawe ibashe kugenda yiyubaka mu ruhando mpuzamahanga. Kuri uyu mugoroba kandi ku kibuga cya Kigali i Kanombe nibwo urutahizamu yasesekaraga mu masaha y'ijoro. Saha yari yamaze gufata uyu munsi rutahizama w'umunyakongo. Uyu musore akaba yamaze gusesekara mu Rwanda rw'imisozi igihumbi ku isaha y'isa 6:30 za nijoro. Ku mashusho dukesha Radio 10 igitangazamakuru cya hano mu Rwanda, yagiye afatwa ku isaha y'isa 6:30 nibwo uyu mugabo yarasesekaye, abifashijwemo n'umu agent we dukunze kugenda tuzi hano mu rw'imisozi igihumbi, akaba ari Antabiganiro. Uyu akaba ari we umureberera inyungu. Uyu musore w'umukongomani watsinze ibitego byinshi hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akaba aje mu ikipe ya Rayonsports aturutse mu ikipe ya DZMP. Uyu mugabo akaba yamaze kuba asinya amasezerano y'imyaka 2 ku mushahara wa 1,800,000 niyo mafaranga uyu mugabo azajya ahembwa hano mu gihugu cy'u Rwanda mu ikipe ya Rayonsports. Uyu mugabo nta rokiritoma yigeze asinyira, ahubwo we yasinyiye umushahara uri hejuru 2,800,000 uyu mugabo agomba kuzajya ahembwa ku mushahara we wa buri kwezi, assiste ndetse n'ibindi ibyo bitarimo, dore ko yamaze kuba adekarara ko ku gitego azajya atsinda ikipe ya Rayonsports izajya igira amafaranga imuha, mu gihe azajya atanga assiste Rayonsports nabwo izajya igira amafaranga imuha. Rayonsports yongeye igarura ubudasa bwayo bwo kujya yatakisha izamu barutahizamu babiri, mu gihe uyu mugabo azaba ari mu kibuga, azaba ari gufatanya na Biramahire Abedi, mu gihe Faringanye atarakira ngo agaruke. Rayonsports kandi kuri ubu umudefenseri w'umunyamari nawe yari mu biganiro n'ikipe ya Rayonsports, mu gihe birakunda nabyo muraza kugenda mumenyeshwa amakuru. Kandi like ukande subscribe kugira ngo tubane 5 kuri 5. Iyo kanze subscribe nanjye ngusabira umugisha ku Mana, kandi iyo wakanze subscribe mu gihe cyose tubonye amakuru tukayashyiraho, nawe uhita ugenda wakira notification. Icyo usabwa ni ugukora like, ugakora share,
ugatanga na comment. Wowe wageze aha nimba uri umureyo by'ukuri ukaba ukunda Reyo isaro ry'Inyanza Murera Gikundiro, kanda akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri 02 ibihumbi 8 ubundi utange umusanzu wawe muri Gikundiro yawe isaro ry'Inyanza. Birakureba nanjye birandeba. Kandi niba utarakanda subscribe ndende nkwibutsa ngo ushaka kuba umunyamuryango w'ikipe ya Rayonsports ukande akanyenyeri 702 ubundi ushyireho urwego ukurikize amabwiriza. Nibyo mwikipe ya Rayonsports ibintu bikomeje kugenda bifata urundi rwego, dore ko ubu ikipe ikomeje ibiganiro n'abakinnyi batandukanye bari basanzwe muri iyi kipe kugira ngo bagende batandukana cyangwa se batizwe. Perezida w'urwego rw'ikirenga muri Rayonsports Muvunyi Paul ku munsi w'ejo ikiganiro n'itangazamakuru yagiye agira ati twari dufite abakinnyi 35, abo bakinnyi nta numwe wakinaga cyangwa se bahetugoraga kubahemba kubera ubwishi bwabo. Guhemba abakinnyi batabasha kukwinjiriza ni igihombo cya ekipe. Tugomba gutunga ekipe tubasha kugera kandi tukagenda twirinda ibirarane ndetse n'amadeni. Ni kuri iyo mpamvu ubuyobozi bwa Rayonsports bwamaze gufata umwanzuro wo kugira ikipe igizwe n'abakinnyi 26, abanyamahanga 13, abanyarwanda 13. Kuri uyu munsi kandi biteganyijwe ko ikipe ya Rayonsports isinyisha nimero 6 imwe hano mu Rwanda. Ni umunyarwanda uturutse mu majyepfo mu ikipe ya Mukura Victory Sport, akaba ari Aimable Ntarindwa. Uyu mugabo akaba yamaze kugera mu biganiro by'ikipe ya Rayonsports hano mu mujyi wa Kigali. Ni ibiganiro byatangiye ku isaha y'isa 9, ariko Aimable Ntarindwa akaba ategerejweho kwerekanwa nk'umukinnyi wa ekipe ya Rayonsports. Ni Aimable Ntarindwa uzaba asanze Rushema Chris, akaba asanze umutoza we Afahamiya Rotifi. Mu kanya gatoya isaha y'isa 12 ubwo twateguraga iki kiganiro nibwo indege yururukaga hariya ku kibuga cya Kigali i Kanombe izanye uyu mugabo w'umushinga ntahe. No umugabo Musa Haruna, uyu akaba yari umutoza wa Vitaro mu gihugu cy'u Burundi. Uyu mugabo akaba aze kungiriza mu ikipe ya Rayonsports mu gihe muri Vitaro yari umutoza mukuru, ariko akaba yarakomeje kugenda akomangwaho n'ubuyobozi bw'ikipe ya Rayonsports. Akaba aje kungiriza Afahamiya Rotifi, dore ko ari umutoza wajyanye iyi kipe ya Vitaro mu mikino nyafurika, akayijyana muri CAF Confederation ndetse no muri Champions League. Uyu mugabo wagiye agarukira ku muryango w'amatsinda, akaba aje kongereza Afahamiya Rotifi mu ikipe ya Rayonsports. Kuri iyo mpamvu ubuyobozi bw'ikipe ya Rayonsports bwagiye butera ishoti umutoza Afahamiya Rotifi yari yazanye uyu Azuzi Rotifi waruje kongiriza mu ikipe ya Rayonsports. Bikaba biteganyijwe ko agomba gusubizwa iwabo ku munsi w'ejo. Ni ikipe ya Rayonsports yamaze kwakira umutoza wungirije, akaba ari umugabo w'umushinga ntahe. Reka tugende tumwifuriza ishya n'ihirwe. Mu kanya gato wagomba kugenda bamwerekana yamaze kwambara imyenda ya Rayonsports. Kuri uyu munsi kandi ubuyobozi bw'ikipe ya Rayonsports burajwe ishinga no gusinyisha uyu myugariro wamaze kuba aturuka mu gihugu cya Mali. Reka tubashimire kandi tukomeze kugenda tubararikira gukurikirana Reyo yacu, Reyo yawe, ukanze subscribe ugakanda na like, aho ubu tweretse ko uri umuntu w'agaciro natwe turaba agaciro. Mukande subscribe ubundi bindi tuzajya tubana 5 kuri 5. Ikiganiro nakagaruka, reka mbe mbaretse twongere gusubira mu makuru yacu akurikira umutoza amaze kuba ashyira umukono ku masezerano. Turasubira ku munsi w'ejo mu gitondo kuko ndi kubona